کنگی کردستان آزاد بروش کنی خلاص رجوی گلا تیرو کنی کنگی وی ببه ولا تکام آزاد وی ببه خودی وقتو مرادا کنگی وی ببه دولت آزاد وی ببه خودی وقتو مرادا باخو باخچم کرنه دشتا شهر مالو ملکیم اشتونه بینه مربینه خوشره لازمه درمان کل بر چابیوی رشنه به عزمان مربینه خوشره لازمه درمان کل بر چابیوی رشنه به عزمان ببین صبر که روشک خوش ببین ای شب ودبه نورا سرسبه وقتی قولم گی دشمن سرسنگه گلو کردو شوا صبر که وقتی قولم گی دشمن سرسنگه گلو کردو شوا صبر بکن دنگو دلت ساخوه ماموسته هیجان و برنامه امدا گلک میوان اکیمی تایبت هنرمند اکیمی هیجا جکرزوا ماموسته شاین فرقین پیراتی سرچاور ها دوی خشکی خود تبخیراتی ماموسته امین که شاین فرقی ناز کن شاین فرقی براستی پاشناوی افزانش فرقی نه اینکه شاین فرقی کاری به مبدین ناز کردن ماموسته سلام بوده جبو برنامه کتکار برنامه او همو یک نام تماشات که دشوپینه امین سلام جبو همو هوالا ولی وکی کتیجی گو از پاشناوی خودش ته زانین از باجار آمد جنافچه فرقی نیمه ناویم شاین پاشناوی میشه فرقین از جنافچه فرقی نیمه که کمو و امکار هنر کردید کن براستی ام دلداری هنر کردینه و چند سال ام نابه تمگره دانه حتی ام ببیجین ام هبیجی ام اجبو خبات و خدمت آبه تمگره وی چانده قدیم و پیروز ام تکوشیم بدین و ام دوی رایچ شوپه دا بردوام کنم هر بجی براستی جبر کو بریجی منوی هیجا تماشا کرو گداری کرو اف دنگه کی جدایه کردکی همو کرد جوه تعمه ببخ کی ت میوانه کی تایبتی جبویمه هنه کی از سال دوینم تمام دنگه شهید استرحت دنگه تدهیه و دام مرود تنهر او دنگه ته او هنرات هنرا هذا
شورشکری د چاندا هدایه که کی امر فرقینه سترانه کی دن امر فرقینه دوره ام صحبتا خوصا براسی ستران daha öktüre ام تخوزم ستران ök بکن شبک تیرو تجاوزا نوی ساعت نجمرا خمر دوین تو پر خبر ندی برا ماموستا ستران مرا بیجه karım ya bejin espas mücadele keke ve xambar jiberku gelek mirovek evji ketkar u xabatkar ki bejin çanda xoye rezar çanda ya bu sab bejin u az kevroş miro beve civate beve tebribune em jmalin em sa karım bejin em hatta karım hatta ku telefonana şarjavi ver xumda me behvdur abin tane stran gotunna em dixwazin civat çikin gelek xura peyame wan bigirin کاجماچ دخوازن ام هفدورا وکی مالباتک هفدورا جوات بکن و دوی نبرد ام خاله کش دخوازن لکن ایرو سری رمضانه گلمه ایرشف رابن پاشیه ام جواناج دبیجن رمضان بخیر به انشالله و خود روزی و عبادت وش قبول کن بیش خواستم مروی خورا رابط پار بکتم پاری ماموسه بله müzik juku dest pekir Şahin farkın juku dest mi müzik yekir kahve derece mara asbeb ke ev haskirin juku te ككوتجيش فارقيني و يعني كسر الفارقينه جدايك بوبا والفارقينه جيان كربا شخو از بيجم ده هلا هنري ده انك بدرفت جيانه يعني تشابن درفت جيانه بالسحوده بالشانسش بركو فارقين ببنجه كي تشانديه يعني وصل بيجن امجي روجكم اخوي ناصر يعني ده معلوماتي ده برج من برسا قالك جراج مناطق كرنه التلفزيون ميدان بيجن سير برنامج سير كده شيء جملات برسينه وقالك برنامج ما بديدا جملتي برسينه يعني دمالباتك دنبش دا اسمازم بوم وكي كون زانن فرق نزات خالي منه او ومن بيجمون بيش يعني بيجن جنراسيون بيشان ما ويسي جيران او جونرمندك فرقينه او جي بيجن مالباتك بسمام ما بو اب مجرد ابو يعني الجبركو دزارو كانتيام مروف دا كسي وساد الجيران مردana دوك ميناك لي بالي بري هرتش تزنا زاروكم 5 سالي بوم بالباتا غدا شي كسي موزيكي غودارتكن موزیکا کردی یا باش بود که کتکار موزیکا کرد مدان ناساندن مبود دمی یعنی میجن کما برخودان اوزان دلگش و میجن شوان پرور آرام تیگران ناس کرد لی وقتی که مگو ازی ببم سترامبیج و خدمتکاره که هنر کردی مگو دبی وقتی که مروی کاری بکه دبی اوه که هری باش کی به کسی که میجن بری مبی هنری که به کسی باش کی به مروان مینا بگره او جیانا آنها لیکولیم بکر لسر اساس جیانا آن تاب بکره لی من شورا وکی مینا که آن کسی که نام نابه من شورا مینا کدی لی سعود هری مازن وکی کمیش بوب اش فارقینه بوم او شورا او بنگش فارقینه her beji azizim ka stranek çeşe hele te amaj mara vare بله داغاز اگر که هبن ایک نام دشوپین داغازی وان که هبن ام داغازی وان وین زمان و چیتر به یاشی ام کارن چیز دلم ابی مساجی ببیشن پیام داد سر دقت بکه بله کوورن داغاز ورن امی اک بخو شخو بکن حواله سپاس بو حواله علی جمرا پیام شاندی سلاو گوتیه جمی سلاو حرمت که غمبار دست پیکی دا تگو هنرات دشبه هنرات اوزان سرعت از البر كده کسی بینام پیروز از بجنا خود تینه براستی او yani هنرمنده من تنینه ماموستی منجی yani از دکارم بجم کسی که به هم پای به کس تجار جیبی نگیره از دوازم سترانه که وی جوارا بسترم و دیاریه همو حسکری وی و چاله کردیم دکاوره یا
کی هر آخات اتوانه و ببینه چیای سیپانه جوار سیابند و خرجه قملو روشا کردستانه کی هر آخات اتوانه و ببینه چیای سیپانه جوار سیابند و خرجه قملو روشا کردستانه سیپان سیپانی غلاته بلندم چه قسل تته گلین تگولین جنته آواته آوا قدرته سیپان سیپانی غلاته بلندم چه قسل تته گلین تگولین جنته آواته آوا قدرته تکلوخم پردیتیه ظلم و زوری بهورتیه وزگینی خوشته گرتن سوز و پیمان واندایه تکلوخم پردیتیه ظلم و زوری بهورتیه وزگینی خوشته گرتن سوز و پیمان واندای سیپان سیپانی غلاتی بلندم چه خصلتته گلین تگولین جنته آواته آوا قدرته سیپان سیپانی غلاتی بلندم چه خصلتته گلین تگولین جنته آواته آوا قدرته هر بيجي دم قدرته صاحبه ما مثلا انك ام هر فرقين ام بيجن جبركو حرم باش زاني هيجي تج فرقين قطبه بوجبه او بنا فرقين جتته سترانته جبركو مگويا فرقين شورشه فرقين جدي روكا خو چاندا خو نري قط نبيه و قط شي نبه جبو ويه كي ev taybetiya farqînê ev bêjin girêdana bi gelê xwe ve girêdana bi şoreşa xwe ve girêdana bi zimanê xwe ve ama hunermendê wî jî in herî dema em bêjin stranê wî em bêjin çanda wî hunera wî jî wisa ye were em tevlê bernameyek hevalekî em cardim gelo qutbuna dengim tê دنگنای نابر خود به اینترنت زبارم قلسه yani ev kesayeta farqînê ev hunera farqînê pirasî her kesira nave qismet ji bo yekê me serî da gotibû me te girtiye stranê farqînê çanda farqînê em ê ji te bipirsin carna stran carna axaftin carna ew çanda farqînê ew bêjin cariyê hunera wî ew kaniya farqînê ew şoreşa ku di em bêjin di stranê wî da em bêjin ew hunera ku me goya lê din hêrî hozan em bêjin şiya şîrîna min dema dibêje dema ku me merû din hêre merû diwê
strane da eş divine merud ve strane da heskrin divine derbare em bejin çanda farkı ne da tutgari çiz meraveci tutgari çiz tamam şervanı meraveci mamaz Yeko ezkarı muhab bejim yani tane işte kumen bejim tecrübe kiliye işte mecyan kiliye yani elgori nerini kod bejim gori analizi kod bejim tane neş bu fark yine yürü este her düş farkın yine hem navaroka çanda farkını navaroka jana farkını hem dizanı le beri her tişti navaroka em bejim despek hünera Kurdu Kurdistan'ı hem karın duyu da despek yani iro kijan qat dibe kijan beş dibe cudatiye ütüne keko tişteki kutu karbi em bejim awaki serfinaz û serkefti bunî kutu pêk bînî hewceyê hinek lêkolîna jiyankirina wê bajarê wê welatê dikîn em Kurd hemû deverê Kurdistanê mixabin jan û êş her dem bi me ra wekî em bêjin çavê me wekî em bêjin milê me goyê me pozê me bi me ra jiyan kiriye yani bûye wek perçek ji laşê em bêjin ew jiyan îro stran gotin afirandin yani afirînerî û ejdera bêjin ama çi têbîrate heta ku tu tiştek bi çavê xwe nebî şahid ya da jiyan nekî nikarî binivîsînî nikarî icra bikî ez dibêjim yani farkîn jî ji ber ku ji xwe yeteneka wî qabiliyeta wî diyar e xeynî wî mesela îro herkes em bêjin kare stran bixeyne ama stran û nivîsandin û navaroka stranê jîndina stranê hem bedena xwe da di laşê xwe da bijî û de jiyandin jî ew jî dikeve feraset û qabiliyeteka din ez karim ya bibêjim farkîn ji duî warî da yani em bêjin hem bi Siûd hem jî bê Siûd e ji ber ku yani alî Siûd bûnê de ez karim ya bibêjim ji ber ku tiştê ku dijî kare binivîsîne not bigire û em bêjin bide paşeroj û pêşeroja xwe milê din da jî ji ber ku xwediyê şoreşa hem da her were da şoreşekê pêkûtî û zilm û zordarî jî tim li ser wî bi awayekî zanebûna tê meşandinê ew jî dibe alî bê Siûdî yani divin yekî ku em bêjin bê aqil be kes mela xwe pê nade ama kesekî em bêjin potansiyelekî wî hebe tehlikeka wî hebe tê ama hemû kes çavî wî li wî kesê ku wî tune bike farkîn jî di vî warî da em karin bibêjin taybetiya wî di vî warî da dertewî yani nêrînim ne mamose strana hewlêr ji me xwestine Endî gelek repertuarê de heve hevala xwestiye nizanim wê heve di repertuara te de hewlêr Ozan Serhat stranê wî û çi bibêjin hene ji ber ku ez heyranî yani eka bera ji hevalê me Elî çalış re here ew jî hevalekî me hêjayê xebatkarê partiyê ye ez jî ji wî xebatî wî re serkeftinê dixwazim bera ji hevalê me re here Silav ji bo hemû xebatkarê partiya me û bi taybet Şabalê Elî re ev stran ji diyariyê ji bo wî em bêjin hewlêr û kesê ku niha me temaşe dikin ji hemû gelê me hewlêr lorî kadayîkan hewlêr herîna zarokan hewlêr lorî kadayîkan hewlêr herîna zarokan hewlêr kilê çavê bûkan hewlêr bixwîne şehîdan her navê vekir ber xwedan
Euler kele çave bukan Euler dukhina şeydan Eynabe Bekir berbedan Euler Euler Agiri serdane Helai berhedane Elina şeydane Evle Agiri serdane Helai berhedane Elina şeydane Evle Hevler namini ve caran Gıbbe gora kaynan Hevler namini ve caran Gıbbe gora kaynan Dukhina helin salihan Geçtim çiçek sorgulan Geçtim çiçek sorgulan Dukhina helin salihan Geçtim çiçek sorgulan Geçtim çiçek sorgulan Hevler, hevler Agiri dili kortam Evmerini kürşiyan Evmerini kürşiyan Hevler Agiri dili kortam Evmerini kürşiyan Evmerini kürşiyan Hevler Hevler jenobe daik bu Hevler be petu agir bu Hevler jenobe daik bu Hevler be petu agir bu Agiri serildane Felai berhedane Elina agidane Hevle Agiri serildane Felai berhedane Elina şeydane Hevle Her biji dengu dilete sahbe. Gereksiz. Mamuse براستی aslında dama ku tudxeyni ev keve bira meruzani heneki divin stram bejin heneki divin kat nebejin zani çima براستی heneki cara mecburi ve em daxibin ve mijara zani ji zaman durin zamanı netava xwe nizanin o tu dinêrî te dertên serdikê meqrefinê nizanim kê daye destê wan qaşo navekî qirase jî li wan dikin dibêjin hunermend bi rastî bi tenê evana hunermendê dipelçiqînin hunerê wesle dikin ji bo vê yekê tu dikarî çi bêjî wekî hunermendekî Kurd Eko yani her dem وقتی که امتحان برنامه و ها تبلیغون دکن براستی من پرسا gelek jarajmete پرسینه و yani gune پرسینه جبر کو از دل خدا
jana ve katli yani katli ama müzika kurdi dikişin jan diri işte jber çim jan dikişin peşi ama mecin yek ketkari ev doz buna yani ev doz ki biraz zamanı fandi jingine çandak jingine ev dozari piroz ev bu ve doze yek ket dane anine merhale ki yani jmara daha jeneki baş her varida anin asteki İja îro kesek û jiyan em bêjin dike û divê gorî wan dibêjin em hunermend hunermendê Kurd em hunera Kurdî dike anîn heta jenerasyona wan heta merhela wan ew jî li serê gere daha bêjin biparastana û hinkî bikirina serê berdewam bikine lê mixabin ew kes niha talan dike yani belkî kenkî kesene jiyana xwe ya rojane divê zimanê tekiliyê bi Tirkî veya bi zimanekî dinê diaxivin jiyana xwe ya rojane ama ku tên dike strana bi Kurdî dibên xwe bûyî zimanê pîroz xwe jiyan dikin jê bercewendî pere kar dikin di anonsên xwe de bi Tirkî yani axaftinê xwe em bêjin dikê de ji Tirkî diaxivin yani ev ya tê çi watê ev ya tê dirûtiyê belkî yani dirûtî jî ez dibêjim belkî dirû jî hindikî ji wan kesera lê yani me pirî vî tiştê haniye ziman û hindî vîya divê kuş kontrolê derket yani mesela êku em bêjin bi vî karî heleqene rêvebirê me em bêjin serokên partiyên me weştera bêjin yani berpirsyarê vî çandê kî ye êku em bêjin kare kîtleyê wan hene karin xwe bigînin hemû miletê yani dibe gere ew teqez hindî li ser vê çandê bisekinin çima pêşeroj yani wisa xetereyekî mezin pêşa ez dibînim yani tehlikekek mezin ez dibînim keko ji vira 20 salê nika nebiyê te zarokên te wextê ku ra bibin mezin bibin zimanê xwe wê ji bîr bikin nema ku kes stranê Kurdî hindî godar jî bike zimanê Kurdî wê tune bibe hewce îro herkes mala xwe wê dewrimê bike yani ser destpêk kerem malbata merim yani îro tu zarokê xwe bi Kurdî bidî jiyan kirin ew rabibe ew jî zarokê xwe re bi Kurdî biaxive ev ya dibe ya yani pêşwaziya aleye dibe ya bayrak yarişî pêşwaziya aleyek wê alê min dest bi dest xist ez ê bidim zarokê xwe zarokê min de yani zarokê dinê ji ber ku ev av ticarekî neke Belê saet xweş be bi rastî te xweş anî ziman êka strana me yê di rêzê da wê kîjan ve merser ziman go rastî ser ziman straneke aprandiye em ê di sal berê bi kolektif xibatekî kolektif hunermendê farkînê piranî jê ji hunermendê farkînê me stranekî yani em bêjin wek klîp derxist niha di malpera Şahin Farkîn de ku dixwaze kare temaşe bike zimanê me em ê bêjin bira zimanê me ji bo hemû heskiriyê çand û zimanê Kurdî were zimanê me rûmetane ew nasname û hebûname zimanê me rûmetane ew nasname û hebûname wekî şîrê dayîka me me helale ey hevallo wekî şîrê dayîka me me helale ey delallo wekî şîrê dayîka me helale ey hevallo wekî şîrê dayîka me helale ey delallo ew rastya hezar salan ji xelkî re mekim talan ew rastya hezar salan ji bo Xwedê mekim talan mîrasa zerdeştê kalan biparêzin ji bo niştiman mîrasa zerdeştê kalan biparêzin ji bo zarokan mîrasa zerdeştê kalan
Bi parêzin ji boî neştiman Mirasa derdeşte kalan Bi parêzin ji boî zarokan Helbesta feqî teyran Bevin kürmem yalan Helbesta Şeyh Ahmed İlhan Bu evina memni yalan Versi biş bu hemu cihan Çu peşi zımanı Kürdan Versi biş bu hemu cihan Her bişi zımanı Kürdan Versi biş bu hemu cihan Her bişi zımanı Kürdan Versi biş bu hemu cihan Çu peşi zımanı Kürdan Her biji dengu dir saxbe birasî gelek yani em bêjin te bangawaziyek baş kiriye divê evka xwe de. Ev çawa çê we biryarek ev biryar ji ku derket? Biryara ev stranê Belê. Belê her stran wekî em bêjin stranê dinê her stranek çîrokî wê ev çîroka stranê jî ji bo min hêsan û balkêş e. Yani projek el mal bûm û misal telefonê diran internetê da dîmenek derket pêş min ew dîmen jî niha parêzer milletvekîliya me em bêjin ala ji heman demê da bû namzeta Stenbolê Meral mamoste Meral parvekir bû. Belê. Dîmenekî zarokek parvekir bû zarokekî diçû dibistanê. Tabii li herêma me li Kurdistanê ew hatiye jîndin ez nizanim kîjan dever lê belê li Kurdistanê zarokek Kurd mamosteyî pirs jêdikeke divê di hepsê şey 2 tane elma 3 tane elma dane yapıyor lavuk bersim nade di sê cara dipirse belkî te wê dîmenê dîtire jî û di peyre dizane kundî fêm nake mamoste jî Kurd e divê di hepsê vê tene û sê hepsê vê te jî dike çiqa divê dike pênc çavî ve dibe lavuk kêf dike wisa di zimanê dayîka wî pêra daxe lavuk bawerî têke dire ya özgüven têke rihî wî Belê. bi rastî ew dîmen wextê ku min dît zarokan te min akîrin keko tu jî eger te li gund jiyan kirine û te em Belê. dibistanê em li gund diçûn dibistanê yani me yek gotinekê yek peyvekê jî heta ku em neçûbû dibistanê me bi Tirkî nizanbû zarokantiya min akîran bi rastî wextê ku min temaşe kir çavê min jî tije bû aynı di wê heman demê da ew hêst hatin min û min çar bend stran afran ev stran çîroka jî wê derê Divînî çû şetek yani em bêjin netewek nekê tê dibistanê xwe li wê derê ava dike duan dibistana da ewan zarokê me dikişîne wê derê em bêjin zimanê ku em jê ra biyanin heta bilêxistin li mehemiya xistiye wan pêçike mehemiya jî belkî ew şiva wan li mehemiya heye yani ser ewka mehemiya heye mixabin yani dema min divê ji ber ku divê strana te da ew bîrhanînê asîmîlasyonê yani ji zarokatiya te tatî emrekî dîsa tu çûyî ciwantiya xwe dema te wê dîmenê dîtiye ev jî taybetiyekê ne belkî heval bêjin hûn qala farqînê dikin ji ber ku em ji herêmekê ne em bêjin xembar farqîn em bêjin şahîn farqîn dawiyê te ciyekê ne em ji bo me Kurdistan hemûyek e ev bîyer ji hemû Kurdistanê jî diqewmin bajêr bi bajêr dema tu tenhêrê her zarokekî Kurd a ev êş heye dema sereke diçe dibistanê tu dinhêrî ev çawa yekem car ku asmîle kirîn hatina asmîlekirin mehora xwe li wan xistine li bin mêjiyê wan xistine wekî te jî gotiye stran ketiye ser zimana ez hîvîdar im ev strana te bibe bangawaziyekî ku mêja qala ew kesê ku qaşo em bêjin qaşo hunermendin ji wan ew jî bizanin çawa hatin asmîlekirin ew bê ew kirin mamos hinekî berî ku em bikevin
strana dreze da xebatê na çawa dimeşin xebatê em bêjin til sembolê dijî na Teko spas kim ji bo van pirsê tên zêrîn yani ez van pirsa wextê ku yani hemû em bêjin di hêla çandî de heta ji me bê çi pirs werine bersivînin lê pirsê ku dikin îro pêwistiya zêdetir bi van pirsa hene divê mijara ewil pêşîn çareseriyê bibîne ez berê bikevim xebata em bêjin xebatê min ê ku niha di rêzê de çi ne berê bikim ez dixwazim li ser ev strana zimanê me yani em bêjin parantezekî dinê jî vekim û em paşê mijarê biketin û derbasê mijara dinê bikim bi rastî ev strana zimanê me bendekî dinê jî hebû ez wî jî dixwazim were par ve bikim divê tuyî gelê herî dilsoz ber nedin me doza pîroz li zimanê xwe xwedî derkev bira xurtir bibe her roj bira mezin bibe her roj yani divê da jî divê çê yani min tehlîkeyek mezin dî tenê erê nabe belkî stranê zimanê me ama hundirê vê zimanê da di naveroka vê zimanê da peyam heye daxwaz heye divê qêrîn heye divê hindî bes sel xwe li zimanê xwe li çanda xwe xwedî derkevin ne evîndarê xelkê bin evîndarê xwe bin xwe bijîjanin yani bi li xwe xwedî derkevin ez dixwazim yani di wî stranê da min dixwast ez vêya bibêjim û ez dixwazim li vê derê jî di vê bernameyê de jî di rengê te de jî vê par bikim em were ser xebata jî niha ez berê niha li Stenbolê me niha di dora şeş heft me berê em bêjin me dest bi stranekî nû jî kir navê stranê ew jî narîn ew ji gotina muzîkiyê min e ew jî heta nêzî eydê ya da pişta eydê wan em ê dîmenê wê jî klîba wê jî bikişînin xeynî wê jî çend stranê me dinê ji nav stûdyo de em bêjin hene li bira û li Amedê ne di rêzê da dor bi dor em ê bêjin di sêma carek em ê biweşînin em karin niha wisa bikin gelek baş mamose bi rastî divê hunermend naber nedê ki her dem bide domandin ji wê hêlê de mamoseka strana di rêzê da tê çi pêşewazî mêvanê me bikê kaç tê em ê disarin farqînê meqala farqînê kir lê hunermendê herî ku em bêjin navdara farqînê û farqîn jî dîsa dengê wî bi navê wî hat naskirine em bêjin Nemir Şer farqîn jî em wî jî bibîrtînin û li ser welat stranekî gelek bi rastî xweş afrandiye her dem wê di jiyana me da wê tim hebe em wî jî û kesîbîneyî ketkar jî bi rêzdarî bîrtînin em ê bêjin ezbê welat gul û sosên vebûn li welatê min çemûkanî derbûn li ser xakê min bajar û gund deşt û zozan warê min dayê welatê min ezbê we bajar û gund deşt û zozan warê min dayê welatê min ezbê we
Kordelane bümü ev pır şehrine Jiboy min cinneta zibu seyrine ev çen azar sale بجانو بخمگینه دای ولات قیمه از بیویلتی او چند عزار ساله بجانو بخمگینه دای ولات قیمه از بیویلتی دای کس بیولاد نغازه بشی وگزارو کن بشیر وکنان رشی آزاد سر خوابون نغاز یا منجی دای ولاد بیمه از بیولاد آزادی سر خوابون داغاز یا منجی دای ولات دیمه از بیولاتی تنگو دلت صاحب تنهيري تشخاص جوالات حسكرية بله امين داري ولات فيها ساعتها براستی توي حد ينفشفه yani ser velat gelek stranat nafrandın le yani ev stran jbu min tabi herkes mecin nerinawi haskina cuda le jbu min ev seri date jber ku hem gotinê gelek xweş em ê jin dêla wêjeyî de edebî de ji tijî ku tu zanî tu de ji ber ku karê te heye yani destpêka wî berdewama wî girêdana wî dawiya wî yani kesek ancak bi vî rengî bêrîkirina welat hezkirina welat ew xwe xweş bine zima bi rastî dilê wî tim di dilê me de wê bijî yani xwedayê jîndinê wê tim di bîranînê me de jî bijî cîwek cinet ve cî bijî عزیزم هیوی دارم او کسی که براستی لپنابریه نه او کسی که ام بیجن هنرمندین ما ام بیجن سیاست مدارین ما ام بیجن وی جوانین ما نویسکارین ما به هیوی روزه که روزه وگرین ولاتین آزاد ولاته کی که ام بیجن که ام لبندا آزادیه وینه گله کس اوسا چون وکی تیجی گو هنرمند هیجا شیار فارقین مخابن yani اوجی بوی حسرتك وصل مزن تدوي تابو قال كنت دستورات تابع هلبس كيف خاينم هما الهول بدم دستوریاته کیف باش دبم کرم که جمشك كفنار دريج ودجوار ببارن 1000 سالان همو ايش و جانن خو جبيستو نه گورن تاري بيستو نه دربه و برينان جچار مارن داگركر فلتم و هاتم بوم درسم بوم آمد بوم حلبچه بوم مهابات بوم کوبانه بوم باوری بوم شروان بوم آف بوم آخ بوم جیان بوم باشور بوم باکور بوم روژهلات بوم روژ آوا بوم زمان بوم مروف بوم یک دل بوم ولات بوم شیرت بوم خیرت بوم رومت بوم روش او رونه های مروغایستانه سپاس جوی که گداری کر ساعتا تا خوش دلیتا خوش ابیاتم اره ماموسا یا مو دوی نابره دا نورانی دور ولات شیرمه گداریت که هنرمنده که هجای سلاوی خوش جرا بشینه
هندێکی هێژایەژی براستی مقالا ئاسمیلاسیۆنا li welat kir û em bêjin hilbijartin jî li pêşa me ji bo hilbijartinê bixoze nexoze ji ber ku em jî perçekî vî welatî ne perçekî bixoze nexoze aliyê me jî beyliye yani ji bo wê yekê di dervê barê da tenê te hevin em bêjin ji bo gelê me ji bo em bêjin birastî hinekî divê em xwedî li qedrî esen derin ji bo em bêjin berendamê şaredariya farqînê ye te derbarê wî da tiskarî ji me re çi bêjim mamose yani hevalê qedrî hevalekî me wekî navê bi qedre misal bêjin hêjayê ev xweş wa hevalê qedrî daha berê jî mevdû nas kir rojname vegere şo yani bêjin karên rojnameyê da heptî aynî wî jî di çend sala jî bin ergala pel fîlmê da mevdû nas kir li ser farqînê ji xwe ne hevalê qedrî ew kî jî bibe namzet em tev dizanin kelheya berxwedan e her dem ne qedrî li her dem yani bêjin li xwe xwedî derkeve yani li kes nîne yani hemû miletê xwedî derkeve ev car jî wê welatê me dîsa pewra xwe bijî bîne û ew ê bi ser keve yani hevalê qedrî jî xwedî derkeve manga min ji bo farqînê tenê na ji bo hemû deverê Kurdistanê car din hemû bi tevahî bi rihê berxwedanek mezin serhildanek mezin em wan qayûma wan qirêja dîsa ji nava pak bikin paqij bikin û bişin malê wan em dîsa li şaredariyê xwe yani wekî şîrê dayika me wan şaredarê xwe şaredariyê xwe dîsa dest bixin her bijî em stranek te jî ji wan diyar bikin ji bo hemû em bêjin şaredariyên me bibere here ka kerem ke me hem yapkî mamose yani bi rastî wextê ku me got me bername çê bikin min xe wisa xwe hazir nekir ji ber ku min digot be em li malê ne weka li malbatê bin û pêşkêşvan ji xwe me birayê me yani em bêjin em wek ji xwe li malê civat bikin min qet tiştek wene bêjin stran amade nekir ama çi hat pêşê min mûyî xwendiye ama çat berte ew sanî spotane yani em dibêjin ew yani maliyet te ye yani em her du xwedî malê ne ama çat berte yani ama yek tu jê herî hez dikî ew jî wê hez bikin ez dibêjim Evê gavê em ê dîsa jî me qaskerê qala Nemir serhet kir wekî wî dîsal navê xwe bi tîpê zêrîn Binara Kurdî zanîvistandiye û îro Nemir e em bêjin ne di navbera me de ye em bêjin strana Nemir Hogir em ê stranayê bibêjin em ê bibêjin bira ji bo berxwedana hemû şaredara û berxwedana gelê Kurd em ê bêjin bihar yani em îro ketin ma bêjin biharê jî meha Newrozê jî Newroza gelê xwe jî pîroz kir Ser dara bune ciwan Zendra kirine dil veke kuban Ser dara bune ciwan Zendra kirine dil veke kuban Dersek jane diler zemane Can lerze şake vekere one Dersek jane Ezu sen yane Estur heldaru Serhın laviye
توری چولستانه بری برستانه تابین زبستانه رنگدای بهار رنگدای بهار توری چولستانه بری برستانه تابین زبستانه رنگدای بهار رنگدای بهار دلی ولده حیفا شیدان الدگرین دوزخ و وال بر چوان دلی ولده حیفا شیدان الدگرین دوزخ و وال بر چوان جنگاد جنگیده دبی شریده زور داری راد که جنددن ولاد جنگاد جنگیده دما گشیده سرکفتن و پکوره به جان جوان چوری چولستانه بری برستانه تابین زبستانه رنگدای بهار رنگدای بهار توری چولستانه بری برستانه تابین زبستانه رنگدای بهار رنگدای بهار ساعتات خوش به هر بجی هر گرک سپاس درباره صحت را گوتن بیجن تیرا پزندانا وینا کن یعنی اقام مزنه اقاس بلنده همو سنزام چا درباز به بر به داوی و هاتن لی مخابن دوی چقدر تشته خوشک او قاجی هنده کن یعنی درباره ام بیجن کسی که به هنر را علاقه دار دارن ام بیجن جوانی که هید از پیکرنه گوتن اکته آنجی شیرت اکته وکی هنرمنده کی دوان هیه گلو دوی یعنی چه ام بیجن گلک کس تدی میجا قالا اسمیلاسیون کرن براستی مجاره از وی مجاره از نکارم ببگرم جبر که دامارا هر کسی ده هیه دوی روژان او مجار او کسی که جبر هنرمند پیشنگه هنرمند ام بیجن ریوه پره هنرمند زانیسته هنرمند کرد گلک بار جبر کسر پشتاویه جی سیاست مدارم پرتر خلق گله کرد هنرمند خو گداریت کد ولی هنرمند خو گداری جبه که جبوه یکی هنرمند کی کرد درباره وی اسمیلاسیونا که دولت دیگه بده عالیه کی اسمیلاسیونا که ام بیجن کسی که به هنر علاقه دار دون اوج دکن سردا درباره وی قریجیه دا وکی هنرمنده کی کرد چه خوزی بیجی سپاس کنم جو فرصت که کو تگو وکی شیرت نه وکی شیرت یعنی از کاری که کوچبو نتنه کاری هنری کاری که روزانه جناب دکتر مرد که یعنی از نابم شیرت یا دا نابم قنجی او دبی جنا قومین دبی نه پار بکرن اجبو پار بکرنا کسی که دنبالش جوانه دو مدتن و آلا چاندا کردستان چاندا کرد بگرن از بانگامن اوه یعنی بری هر تشتی گره برجواندی نفکرن و ام بیجن داغاز و آرمانج گل بری همو داغاز خو بگرن یعنی دوی گره یعنی منفعتا گل
دسرية أخذها بقرن وبيرن يد بمشي يعني منفعات وبرجوان دو أمبيشن تشخر منفعات كت نافا كاركي أو كار تجار داوية هنا بركي أمبيشن هلا أموريدا أو تشتكو تفكره وتطمين بكله هاشا رجوي تنا يعني نافا چند ساله كده أو كس أو هنر وتنا ببه دو غازت هنر أقدر ماينده بمينه دبي جرا جبو قال أول بفكره يعني جانا قال كيف خوشيا قال حمو هستنجل أول سر حمو هستي خدا جرا مامۆستا بڕاستی ئەس چقە تەدوینم و چقە ئەستا ببینم ژێ ئەس سترانە ji te bixwazim tu berê min teqefaltî ez ê stranek wekî berevî ji daxwaziya min ve ji te ji rotîn da aviyan mîna aviyan serpêlanî mîna bayên zagrosanî min teqefalt digot te ber nadim heyanê strana jî أما بسرانج جبو دياري بي تبكيكو بيام أزبالم كيكي نوراني أم erê دنگ هاتن او برنامه تیر نبون گر دویاره ده دنگ بیشی دو غاز أزبالم تلویدر چید والله nizanim de gel te şuna ve da çi amade ve ev yani لی آبی جز جبو تبیجم sağ olun. جبر کتی تجکت دیدی و برنامه پیشکش دکی دوی امجی داغوزته تقص بجی بینن و گاوه ام بندک دنگ بیشی بو که نورانی ببیجن حوالم نورانی و دپیره ام آوی گرید چه دبه؟ Kerem ki ویل خوزم دا لی 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 وی خوزانه وی دالی کی دشته لی 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 یک زازانه ترسا من آجوه ترسه فقی علی سواره تمول گری قوزان داغه درمان دانه وره دلم یار یار دلم یار یار دلم یار یار آخ وره دلم یار یار دلم سوارو دلای ترسا من آجوه ترسه فقی علی سواره تمول گری قوزان داغه درمان دانه وره دلم یار یار دلم یار یار دلم یار یار وره دلم یار یار دلم سوارو دلای نینا بیا سرپلانی وکی وای زاگرسانی نینا بیا سرپلانی وکی وای زاگرسانی از گرتی ببیناتم عزیزی ببیناتم تو به جانی حتم زانی تو بشه حتم زانی مال بیاته مال بنداته تا تنبیه
Vicanın adı Mam leviyate Mam bendate Akten evine Vicanın adı Dilim dute Atvançya Meşi yandı Zor geliyor Dilim dute Atvançya Meşi yandı Zor geliyor Mebhezara Heval dite Mebhezara Heval dite Kesek mizgi Nekştene da Kesek haber Nekştene da Mam leviyate Mam bendate Tak telebine Bir canin adım Mam leviyate Mam bendate Tak telebine Bir canin adım Dengu dil saxve ya. Goti yani ha. Goti yani her çeşit gotiye burada ya. Böyle Saate tecrübe Brasi eş, embejin, eş, heskirin, hasret. Eşa dayke ku lawe khud gere. Ew eşa lawên ve çiye çinîne yani. Dema li tembûrê da nava dilê mirû çawa ew dike lê dide. Hinekî gotine ji tedî strana bêjin şevçû madî dî hewtêlo ji gelek kesa ji wan tirê stranek evînî ye. Dema tu lê dinêrî seydayê cigerxwîn li ser kurê xwe nivîsandiye. Ti çend malê hindir vala ye, kurê rahmet kiriye. Hinekî stran hene mijara wî di nava dengê di nava wê awê da, di nava wê newayê da tinherî ji merû re ew dibêje. Ne pêwîst em merû em bêjin mamoste em bêjin li wê çîroka wê gudarîke çawa qewmiyetê dinherî yanî di hîstikî çi jiya ye di wê stranê de çi heye. Bi rastî mamoste em ji dengê te em têr navên ji awaza te ji hunera te lê mixabin temame jî berqedantinê ye. Ku tu ji min ve jî ez te bernadim heyanî dawiyê zanim kar û barê te jî heye. Gotinê te dawî em bigirin bi stranekî wisa biqedînin. Çedvekê kom belê ez inşallah sernabe Şahin Farkîn spasiya xwe ji bo te û bernama te dibêjim. Ve îşev me kir mêvan bi rastî Muhemed sohbetek gelek xweş çêbû, civatek gelek xweş çêbû. Me dilê xwe ji hev dûra em bêjin rijan, hêstê dilê xwe, nêrînên dilê xwe me ji hev dûra bi gelek xwe rijan. Eger divê bernameyê de qîm û qusûreke me hîs çêbû em lêbûrina xwe ji hev dixwazin. û em serkeftinê ji bo hemû gelê xwe dixwazin. Êvara we jî divê xêr û xweş be. Bi xatirê we min dixweşî veke. Zor spas kirin. Bi rastî em jî gelek kêfxweş bûn mêvanekî hêja em bêjin ji dilên Kurdistanê, ji dilên Farqînê tevlî bername hebû. Em jî gelek bextewarin ji bo ku ev şevek wakî têr û tuce sohbet û xweş me bi hev re doman. Xatirê we lê xatirê xwe em ê stranekê dawî li bernama xwe bibînin. Hemû mêvanê ku heyanî vê saetê li me temaşe kirin em ji bo hemû hevala û yekoyek û silav dikin hurmetê xwe ji wan re diyar dikin her hevin her bijîn. Serkeftin bera ya gelê me ve ya netava me ve. Spas dikim. Xêr em ke mamoste. Belê min dîsa stranekî Farkînê bibêjin ew ji strana Weysî Cîran e. Rastî ew jî hem apê min e.
em jî ji hunera farkî re wî jî kedek mezin be em ê bêjin farkîna me rengîn e. Farkîna me rengîn e cennet derewîne farkîna me rengîn e cennet derewîne zozan û şaneşîne dilimin da şerîne zozan û şaneşîne dilime da şerîne. Kanyana bilmem daye, Kanya dergesi vaye, Kanyana bilmem daye, Kanya dergesi vaye, Şeyh Halil zembil firoş, diro kame kürdaye, Şeyh Halil zembil firoş, diro kame kürdaye, farkina me rengine, cennet derevine, farkina me rengine, cennet derevine, zozan û şaneşine, dilimin da şerîne, zozan û şaneşine, dilime da şerîne. Her bijî dem baş, şev baş, her dem dilşad û bextewar bin em hatin dawiya bername xatirê we. Şev baş min dixweşî da hatırî we.